ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. Kinong penya jaga Meghalaya Grassroots Music Project hakalai phoi trik naitung arajar phosau klapin banapat ba baklete kular berka Hard Rock Cafe India ban plela ri khun samla nagani jala Meghalaya hakirin san teme pot bar hakarwai ka siaw Lyngba Meghalaya Grassroots Music Project Season 2 kabadi ke scheme janga sarkar jala jaka lapin banapat ba dangshen do menteri rangba ke jala konra kongkol sangma Hagaji karan bakla pathai kubol coordinator jungka Mgmp season 2 ba Andres Anwar ulit ho babon ge samla hagani ga jala Meghalaya kishania haga kamarwai ba Lyngba ga project once play ye ka jingkhang na ka benta ki samla kiberan ka sap ka phong hakarwai ka siaw ba ka tem ka pot haga jogo por ba Jeremy Maulong ulit ho ba Lyngba ga jinga the kular hapadeng ke Mgmp ba ka Hard Rock Cafe India Onsa jiet di kin hon roi ki ban select tem shakal langi cafe ki bidan hapo kari India baga kin hon ki banding kong kepala yo ya kan ka kabu balet tem ha Chennai ba Bangalore ri kin hon tem na sor Nongston West Khasi Hills District ya ka batep kerteng kong ko thande skif Pernah kalian juga Mgmp management team season 2 kasi pernah kalau bahkan don ka tie up ber ka Hard Rock Cafe India kani ka tie up kade ka kasi persang kalian juga management ban he show ini project ban he show ini screen da ka bang ipha ki artist ki jomi la ngi punya snok ki artist jomi ber ki Hard Rock Cafe ki bodon ko India te ki don ki members no ka Hard Rock team belawan sini ki belawan jet di kini ki kunten and ila sedang ni kini launch hakas ni top day mentau toyo ka kunhun tem ka banlet nung kong banlet perform sebar pada ka kunhun tem na Nongston ka ketengka thunderscape pada ka metal band and sini top day tem hapo Chennai and hadin ke tu pada hapo Bangalore tekumta terper yakini ki bands la jet da ka team na po Hard Rock Cafe the first band ketika Thunderscape then man ubenang yang kawik band ban tour kini ki Hard Rock Cafe te lada kan ka project kaya bahan ka Hard Rock Cafe ka ia hab ini ka performance ni ka ihun ya ka performance juga ki artis juga po jela kila abad increase show kini ki shows da ka ba ki ai ki ya pitor juga dia pro kata ketika announcement juga Mgmp with the tie-up with Hard Rock kejingji dikni ka artis kalong batok naki Mgmp artis ke baju perform ban ka management team ni ki artis ke bangi itu or silong dingi nasna ka list and then you to the list of all those bands ki bangi so ya ha ban ki hakran sang he ya gitu ki bands ya to the list ki pha sa kini team jom ki niki beri penyanyi ka Hard Rock penyanyi ki event sampo Hard Rock di Rakesh Joshi tu ni Rakesh Joshi lawan Arsenal ni sport silong but lawan pet kat ni bands but kita ni bands ki bangi ni pha da ka profile me ki tinggi ai ki bikin jet na lesi mutang ya pha sandali ki bands ni tinggi pha ni ai ki bikin jet maki ki la jet ni kong du ni ka Thunderscape te ki lawan bagi ihun ni ka band bakin tem sport Hard Rock te nataka daw ka Thunderscape ka yo ban ya ni ka balik ni project ke ban bani kong dia tikin sedang kembali daong iba Andres kin sedang trip apo Chennai but Leit apo Bangalore ti kani pot kani ban I'm sim gini bands ki ba kini especially kini ki badan number ni mentakan ti ba kini ki bands ladaki le bha ladaki trish tom ladaki minot akani ka kam ki le ki makiru kin yo akani ka lat ini ka bu kin yo litem shabar jongka state kata kadi ki boro mengi boro hingi kwa kun ki artist bangin achieve ni bingin yo kat ki cara dan ti kata kwa ban I mean sim ki bands ru ba lada fi long serious sha lada fi shim kya sha ni kam fi la ban trish tom but mengi ru na khalim jongi ni le kata la ban yarap ki bikin poi to dan kin yo ban ya kata ka Hard Rock tour lada ki yo hi ya kata bikin tho ka chona ka CV jom ki kamu tu ada ki ke bahe nomor Hard Rock ke ka international brand ti ban lada ki la ban ai ka performance ka ba kini na Hard Rock ki nong
wow kini ki band nasulong kita isha kita ki potrim ti kamot ka hard rock ru kan sekershan ni ki band ti kamot ngirung dan kam shu bonle egin hata por kala le hi ka hard rock kan ta ki band but kata ka di ke e ba ni thumu bonle na mata jongbaro hi ki band namar ba ngim ko ba hadin bot si kam don chu mgmp ki la shu ong la du ja tingi ko ki ba kat ko don mgmp mata ngin groom ki ngin ini le on ra eki hadu tau pot ba kila la on kershan hi dala de tang na kha pot karwai tam ka ji te juni ba ki ka long ha kani ka dur ba kat ba kani ka hard work kan dan ki banai ki ba kala ban ai ki artist jong ka mgmp kan ai be ti ba mantar ni bu shwa live banai mo na mantar kani ka first quarter jong live banai sedang now August September October di kin pension gini live banai kin kumno di hadin kata kalau akan continue yang and kalau akan kampun issues di kasong ki artist pa kasong ki band ha ni minta ya ko minta ka don tangan ka thandes kef ni di ki don ru ka to ni ti band ki don ha waiting list ki ba ki la ada jet tambah ki om gin sa bu wat ka tarik ki tinggi 4 ai ka tarik dekat bagi 4 ai ka tarik ni 4 not kin dalam ba ni band ki asal kita ni ka to ka ni ti band ki ba ngala kan subuh kerteng kin sudah kerteng kin ka ahaya ka alive kita alive and then kadang doses kini baru ini bands kini po silong ti ki don ro ki bands ki ba don ka potential ki ba ngala ban ong ka kerteng kum ready for take off velvet concord defunct pending years ki bon ba ki bands ki don ka potential ki don ka pressure ki ro ki don ni ti but ni kwa ki ro bukin yo sko yo ni ko bor kanang ba kin don ke ba ki la ban community te la ki trash tom la ki le ha ya ni ka kam ni ki kalian ka ki jigwai ki bukin kon wai ni encourage ki bukin wai kampun hi ya ki jigwai ki ba let's say ki originals ki ba thong ki ka kitien pareng ne ka sim le tamba ki di bandai pa ki jigwai ki bom bentuk ki ni no kalian ka content man ka lyrical content ka ba la pun dak tin si in shoma ti but kila ru pan ad lani ki hap pan ad ya ki jigwai ki ba kani ka hard rock ka kwa ki bukin ad nomor hard rock kala de ba ka brand ba he ba ti ki brio ki bo wan chi bo hard rock ki expect kini ki jigwai bukin ta ti nakaliang jongi ru ni pushang ko ngi bands ba bisni ni na I think ni la fi tempo hard rock tamba the catch is ni na ko pinta ko fi ai kliang shu tam nang ni jigwai ta try sau sant ni jigwai ba ka hard rock ta shi stunang ko ni asmo hakni ka jaka ki mungkin dan ki ba register boro na ken nang na do season 1 ba season 2 mungkin dan arajar ni dua register boro ki don ru ki tamba ombo boro ki register ki deisha ki artist mo nang ki nomor ba ki don ki brio ki basu entah ki yo kala kon ong ban register ki no wa ini tingi pat na team ring ni happen pet ki deisha ne am ki ta ki no wa ki don no preng ki bo pha kila register ki pha video ba ki wa ru de pha video ki abam chao we bang ni kung gitu ki don de so long ki ule tang kita tadi wi sak ki don ro ki we ki ba ki bolong ta ki so ba kila long mon doa itu mangi hapan ong na kaliang jungi pat ba via pun sim serious ya ni nomor kini ka kelade ke kam ke ba ni kum ki artist ki sim serious nim la den ban chu ai kai ki brio ki ban chu ken kai ki ken sting de ki si ki wan ki cafe ki la ong la ready mon doa ni wan ki cafe tang gitaru string go ja battery kita kalau tadi kita ki situation kita pun baik situation ni kita nak pernah joki kita hard and one and dry way tadi wani lam dusnam kena sepuluh kini yang stage cafe beren tikun kita ki bunyi hapan punya deal kehadir kedi kita ke venue partner in that way kebun ke biang bentang ya kerjakan ni ya kerjakan kapang kesak di nakaliang ka performance fee pa ka paitem juga kita ka pet hi ka Meghalaya each but hapot ko budget ko bila ongi ba Andres menaken di kamya lat na tu budget ko bila ai di ka budget ko bila ongi ba Andres menaken ka budget na takin ki cafe shows ka di kan arajar mo
Di nama tak kini ki busking shows ke di show jam kim lak bentam kata ni. Di buat kini ki special gigs one ke maximum ke di sampo jam. Kata sampo ni ai tak ki bands ki pula ni si ki di pula kampau lah kam he dan ni pula pun ki members. Di kam lak pula kata kan. Di ya kini ke Hard Rock Cafe dah kunung maximum ke di sampo. Di sampo shapo betul. Di long tag ni bands kita ada sebuah hard rock ke travel junkie ke Leit kawan ek lah pun yang suka ke Jakarta lah pun yang ke hard rock ke Bam ek lah pun yang hard rock di tak ketahui kita kan satu mah dari apa kapan kalau video tu kapan ni kita kadang long orang ni dan ya hisnam ini di band ini di bawah teman kita nak kapan ni di semua kapan tu lah ni coba ini reform ini dan juga okay dan kita para friends family lagi semua try cousin friends kata teningkong pergi Mgmp lah bayolat me gitu Martins artis kalau boleh begitu di gisim gani kabu di Saina bikin yang kamta first season tinggal ada happy bi kata kaki dulu lah sulam lah kalau nggak suka sih dan first round of management was okay but not that great jadi second season deh kita lebih ini ka management ka payment first season deh kadang kok maybe kadang susah kamu but nevertheless gila so mu mah gila yuk chance ni dia tempat pilih mah ni yuk lah ni tempat pilih kamu so kata yang personality ka exposure mar muncul 2 years ago play like I don't make a passion for music tentang isi dan gila nanti bang anda show mo ki kamp jam yang agar yang kita mencoba benda ke Mgmp yo itu lah ini kita lalu buat Mgmp sangat pekik yo ya temurah baru kas biru as an artist to display art also abu juga conference ini and for me personally I speak for a lot of artists but we have such a thing like Mgmp who's giving us a platform there to really show that. For me, it's like I'm so grateful for them. Dan kita hitam yo cafe gigs makan kebun tahu Mgmp but kalau kamu organize ki yang perlu lagi cakap tapi yang kamu PB ini tadi it's a good exposure for the artists for the tours and everybody. So I think I'm so grateful to God and everything. Por mutuality hardly yo aku ingat gig hadir dulu benar entah friend jumping orang yo gig Watson sin apa na sin like nanti dah kadi ke suki makana at least there is progress kadang ada progress kung kata ka rock capital of India te nya through Mgmp tinggal lagi kan bakalong kap kan siya te nang ta pare there's kata ka best part mo tambang happy kami teri sitam kata ka level ru ni hap maintain kata ka standard juga Mgmp ru mo okey kan hot bands kemana keting meja keting bands itu gitu ayat so bet lupa di band tinggi ni bilang sang thamai le te kan encourage ni bin tahu kita cuma kita some shit like you can enjoy at the same time kalau real music not just like dance and all that music like you gila punya connect and all that mah entah kita kadang chance tinggi dengan try mah menjual Hard Rock Cafe mah dia akan Hard Rock Cafe Guwahati di badan nak komen mana you entah when it comes to payment pada per ini juga saya nak first season kata maximum ka Islam artiyo maybe si benar suka mah may aku mangiringi part face hadu kata problem makan Islam payment lo kata at least don't give gigs na Juliet but we give organize as a meeting like kita mencuba in club hadu kata system lo kami payment tin ada tiga Mgmp Islam tak benar ni kadang sobiang falan pada badu kan kalau kasyong kata Henry so far tak kapan dan gajing dili hadu kata tanah kalian ke band ni kan Semua yang nomor dua tadi bawa penjajan Pak, bawa penjajan initiative government, aku bawa di sana there are 200 gigs a month. In a day they have 7 gigs, so for 7 artist payment. And you don't even handle payment. Other people are handling payment. Itu account section itu. They we understand that they come सरकार ते balik. Masuki dia orang सरकार masuki. Because our government is not developed yet to pay us instantly. I understand. It's fine. Bilang kan.
Usnem arajar arpo, uday usnem uba ka pertay baro ka way ka mat ya ka jingjinjar sosat nagadao ka jingwan lan shop ka klam COVID-19. Day hakane ka por, bagi nongsang sinong jongane ka jala jongiru, ki im hapdeng ka jingjinjar, ki im hapdeng ka jing kordet, bat ka kim khai, namar balak hang dam lut, ya baro, ya ka yat ka yeng, ka kit ka ba, ka tiet ka pet, na dong syadong. Kum kaway na kilat patay kubor kabalarung siya ki kendong kan srot la hasor nila hanong kendong. Ngilabon jad kijing kibagi pat ba ki kendo hagapor lockdown. Kaway na kita kijing kabangi kendo hagapor lockdown kadai kabam. Habang yong kabam hakajat bin riu jongi nengong deu kau udai upiat kasini kamlu kadok kha batkum ta terter. Haot. Na pedang kini ki marba kat tu kat ni ngilaban yo na ka diga jela ka jongir henry kat no ki babon hi ni haban shanya na bahar mentang ngila na ki ti jing ki babaro ya kendu ha ka por lockdown henry kum ka jela ni haban kendet ben rio thanang bangin dobla ben penbiang dala di yala di la ka long ha ka bam ka di ka kop ka sam ka riam ka ben berkum ta ter Lyngba kan iku kubor ya lap ya rio. Inyo bani merjingut kumno bani lap ban poi syakatong bat ban longru kum kata ka rensan ka ban plilat iki pai ba ban penpau iki jing snow ke jongki hakakam ba jing don kam hakakam bat ba ka sorkaru kan la ban snap iki ta jing don kam. Namar klam ka jing tailang ka jong pai ba bat ka sorkar. Ka jala kan mla ban yang hala ke jong ki kejan. Tungunya pet menta ki jing ki ba khangla iki pai ba jongi bat ki jinan kam jongki ka ba ka sorkar ka hapan le. Lyngba ka Batesi TV, ngiwan ra yagani ka kubor yalap yari. Habar ben usaipan Jat bin riu kasan